زیدتری 100 سال برینها قلباوی من کردن استین سرحده مجبور وان درکون اش آخا قلباوان اش قرسه وانه از لکرجستانی هاتم دنیای هر وسا دایی قباوی من جی و ام جیانخوا لبر بردوام دکن از جزاروکتی خوا دج موزیک هست دکم قال که من ج علی باوی من و موزیک جهنک بوم ال زرنه بلور ددا لمالبات خوا دا از کسای کمم یکو سترانا دبیجه از نکاربم ورم کردستانی بوخل بجارتنه و از گله گریام من گوت ادی قد خیا باکورجی قد خیا بومن باشورجی قد خیا گلک خمگین بوم من گوت ادی تجاران کردستانی نابینم پشتی چند روزان کرد ایدل تلفن من کردن و گوتن که همیشان سته بدن تو بشتری و برنامه ببی و از بری اسکایپ هاتم هو بجارتن دماکو از ج بالافوری سوار بوم من لاسمان کردستانی مذاکر و تندری خواده من گوت از بخیر هاتم کردستان هوای قیزتانه سلاف مرحبا بخیر هاتی گلک سپاس روزا جان چاوی باشم گلک سپاس ون چوانن گلک سپاس امجی باشن ایرو به پیانو لیخی بله دو پیانو حرزی که انجی دیو باوی تفساته دایکا من جی دکاره پیانوی بده اها و از جی هست دکم گلک باش که جان سترانی خوازی گورانیا من قمریکه قمریکه بله باش کرم که سرکفت سپاس
آفرین هر ڕۆژا دەست بژێ. خۆش دەم خۆش. دەستان هەر خۆش بژێ. براو بژیت بژیت هەر بژین دەست خۆش زۆر سپاس مستەفا جان gelek spas xweş bû tam ji bo te dengê te ev stran zanî gelek xweş bû heger tu piçek zêde hes jî bidî baştir dibe evî jî dikarî belkî bi kelecanê heye muhakkak bi zêde xwe konsantre bikî stranê re ne tenê ji me stranê re bikevî nav stranê ev cewher cem te heye ev talent cem te heye tu dikarî gelek xweş bû her bijî و پیانیستیشە و شتێکی زۆر باشە چکە بە تایبەتی خۆشی پیانۆی لێ دەدا نەری هەستی خۆی و پیانۆکە زیاتر هەستی کەم کردەوە چکە بەێ کە خۆشی پیانۆ لێ بدە هی نەبێت ئەبێ هەوڵ بدات کە خۆی پیانۆ لێدا هەستی خۆشی تێکەڵی پیانۆکە بکات زیاتر dikare her deng ciyê xwe de xweş paqij aferin gelek xweş bû ji bo hatina te em gelek kêfxweşin zor spas سپاس بۆ تۆ serkeftin ji te re خەرهاتی دەنگ خۆش ڕۆزەگیان باش بوویت توانی و باش پێشکەشیکەیت Ez dikaro bim baştir bêjim lê hêvîdarim lîjna ji min re bêje erê ji ber ku ez dikarim baştir û xweştir bêjim îro hinekî bi heyecan bûm. ڕۆزە تۆ لە هەفتەی سلەیمانیا دەرفەتێکە وەرگر کە بتوانی بەتەنیا لەسەر ستیج گۆرانێکی خۆ پێشکەشکی ئایا ئەمە دەرفەتێکی باش بوو بۆ ئەوەی توانای خۆت بتانی دەرخەیت بە شێوەیەکی تر Ev derfetekî gelek baş bû ku îro ez bi tenê derketim hember hunermendên navdar û mezin ez gelek xweşhal bûm û spas dikim ji bo vê derfetekê. Te performansa civan gelo. Ger tu dixwazî bibî yekemîn guhdaş bo performansên nû me bişopîne.